Nga kublai ba pedang sobhaya pi wei ba page kan ka video di session pat ngene page report ka badai menta ka lightrik jaliu arjar arpau. Di katkum ka report napo katanat ka koi kakya jong ka sarkar India layatu ba kibru ki bayo yakani ka jingpang coronavirus habro kari India. Kikiu kumba prahajar khandai spa khandai ngot ki bla koj saw hajar henyo spa henyo phenrungut bat ki bla klat no arspa khat nyongut tang hapo ka arp saw genta te kidon kumba prateli ki jala ki bla palat ya ka henru hajar ngut haka jing syakta jong une coronavirus bat kita ki jala ki longkum ni harum Maharashtra nyopo ar hajar lai spa Tamil Nadu arp saw hajar san spa prap henru Delhi arpo ar hajar shispa lai po ar Gujarat khan nyo hajar henru spa khan nyo Rajasthan khandai hajar lai spa nyo pulai Uttar Pradesh prahajar lai spa henru puwai Madhya Pradesh prahajar saw spa arpo West Bengal henru hajar shispa henru prangot tikhan liat ngina phai shaki katto kan ni ki chala ki bla shakta hauni COVID-19 ki bahap hapo North East India kata napo Assam baro ki bayo yakan ka jingpang si hajar henru spa nyo po arngut bat ki brang don hapdeng ka jingsha sumar si hajar arspa henru puwai Tripura saw spa nyo puwai ngut ki brang don hapdeng ka jingsha sumar arspa khandai pupra Manipur prap khandai Nagaland san prangut kentob ya khandai ngut ki brang shio thamai mentagasngi Arunachal Pradesh arpo prangut Mizoram khat arngut ki brang don hapdeng ka jingsha sumar napo Sikkim kat hadu menta dangsa tang iwei ibayo yakani ka jingpang COVID-19 dihabangi phai patchika jala jongi kata ka Meghalaya katkum ka report balai thu do Chief Minister jong ka Meghalaya Conrad K Sangma laong baladon syusyu sa iwei ibayo yakani ka jingpang COVID-19 ibawan napo ka jala Uttar Pradesh but ini ibayo yakani ka jingpang menta ila don hapo ka jing sumar kata Hajowai West Jantia Hill District tiladangi khenlang baro kibriu kibayo yakani ka jingpang napo ka jala Meghalaya menta kila poi shakalai phuwai ngut khat lai ngut ki bela koj iwei bela klat bat ki brangsa menta hapadeng ka jingsha sumar kilong khat nyongut te ladangi khenlang napo ki jala bat ki dolenong ki bahap hapo kari India menta baro kilong arlak hinyaw hajar henruspa khat sangut ki bela klat no san hajar praspa khat sangut kibla koj silak laispa laingut bat kibrang don menta hapdeng ka jingsha sumar silak si hajar sauspa khanda pnyongut de ka India menta kla don haka kerdan ka bahnyaw haka jingsha ta jong uni COVID-19 te khandiat ngini pe jaki henru teli kiri kibla syakta palat yaka arlak ngut ha uni coronavirus kita kiri kilong kumni harum United States of America baro kan nyolak khandai prahajar laispa lai phongut Brazil sanlak arphenru hajar sauspa saphnyogut Russia saulak arphlai hajar henyospa saphuwei UK arlak henyophenru hajar laispa laiphenru Spain arlak sapho hajar siphongut Italy arlak laiflai hajar shispa khanda pnyongut tiladangi khenlang baro kibri kibayo yakan ka jingpang habro shituluk ka perthai menta kilong nrupu arlak nyopu ar hajar khanda pu prangut kibla klatno lailak nyop khanda hajar sap sangut kibla koj laipholak praplai hajar nyospa iwei bat kibrang shio thamai yakan ka jingpang silak khatlai hajar shispa khandai pu prangut tekane kadai ka report bla update haka World Health Organization menta kasni ditangkini ki khubor lada pidon Instagram sngobaban follow yanga ngan sa follow bag epi khuble shibun